Bandla lenkosi masikudqa sithandaze. Amen. Nkosi nami Isuti yetha amen. Socela ke bathathe ithuba bayazi ke laba bayiholayo napha bahlele kanjani bazokwenza njengokuhlela kwabantu baphazamisa indawo. Amen. Ngiyalikhetha unyazi lwezulu. Bangcwele siyabonga. Sekufike nezinkulu ke la ezisiphethe. Umshumayeli umkhalazi ngiyalibona lekomiti lakhe likhona la. Siyabonga nje ukuthi singebani kwaNongoma nesikhumbule. Amen. Kumnandi ukuphatha bangcwele ngoba uyayazi indawo yakho. Uyinkinga umuntu ongathanda ukuphatheka ngoba ngisho esephethe yena akazi ukuthi kumele enze njani abantu ukuthi abaphathe kanjani ngoba akakwazi kwayena ukuphatheka. Kodwa ngoba inabashu le inhloso ngqangi yayo kusifundisa ukuthi thina abantwana abancane abayintsha kumele sihambe kanjani endaweni kaShembe. Isenze ukuthi sivuleke amehlo ukuthi sibuke lobo Nazaretha ukuthi wathi umqalo wendlela uma ebuqala uNazaretha beyohamba efike lezinga elifike kubo manje. Hayi ngoba sihlakaniphile mhlambe ukuthi mhlambe khona okusha thina esikwenzayo singabantwana cha akukho. Kodwa ngoba siyazazi isifiso zikamqalo wendlela ngathi siyibandla amaZaretha izikuphi. Yikho lathi sizama ukuhlangana kanje singabantwana. Amen. Akukuningi kwesinye isikhathi ngiyazi nobaba uNdongo umshumayeli insizwa ngoba igcwele ithempeli izingaka ufuna ukuyibona ukuthi ngempela zikanjani sekhona esandleni sakhe ngoba phela noma ningavuma noma ngavuma sisesandleni sikaNdonga. Amen bangcwele. Noma kubuhlungu nje phela kube kubuhlungu kwesikhathi ubona ungathi ufasa ijoka lensimbi kodwa uma le joka lensimbi sathi yonyazini lithatha uye khona mfowethu. Amen. Ngizocela nje bangcwele ukuthi inhloso ngqangi kakhulu Ndonga yokuhlangana kwethu la singabantwana baselinda siyafisa ngasikhathi zonke ukuthi senzele unyazi into ezinhle. Nakulonyaka bathe behlala abantwana bacabanga bathi hey kusifanele ukuthi sike zama ukwenzela umnikazi into enhle ubhombelo ayihamba ngehashi. Sizoququbezelana la bangcwele ukuthi ake sizameni phela kasibone ukuthi liphuma kanjani ihashi likamnikazi elendela amaphethelo. Amen. Okukhulu nje lokho hayi ngoba sihlangana ukuthi khona sizokwenzani okule eceleni cha akukho. Yilokho nje ukuhlanganisa imiqondo ukuthi uma sesisinaso isisifiso siya kanjani phambili nabaphethe bethu bakhona ke la bazosithushisa. Amen. Ngiyafisa ke singayihlazi bangcwele kakhulukazi Hlayisuthi. Sizame nje ukuthi ngobe kuthiwa makushunyayelwa la kuthiwa ivesi elilodwa uma usuphinda amabili angazi ukuthi mhlawumbe imfundiso isisuka phi ke. Angazi ukuthi mhlawumbe leyo mfundisi izobiza uqala la kwaNongoma ningasiphoqi bangcwele sineyihambele isuka kude nakodumbe khona la.
sinasophongo yonke indawo nje ngingacabanga ukuthi yithi sodwa ziningi ihambele ezosibona nje ukuthi sisesemseni onyazi yini amen ivesi nje umibe yodwa nje ngempela futhi indaba futhi ibe yodwa yabona u3 minutes umuntu uqedile ngozizwa nje nawe ukuthi hayi usuphumile phela uzosiphaqa phambi kamshumela umkhwanazi la uzosibona siphathe kwanongoma asikufisi ke lokho kuzothi mase sithi nje kuzosheshsha bangcwele ngoba siyafisa ukuthi noma sekuphelile inkonzo sinohlelo lunye sifisa ukuthi silenze kodwa ke sicela sithi ukuthi sithi qaphu nje uba wethu uNdongo ukhona kuzothi mase isemajikeni hayi amajiki asimphi umshumayeli wethu kodwa ngiyazi ukuthi ufuna ukuzizwa izingane zakanongoma ukuthi ngoba zenza lezi zinto ezizenzayo nje zisenayo ushambe phakathi noma ziyenza nje ilahla imnikelo yazo zilahla ukuza kwazo phambi kaNkuluNkulu ziyenza nje ilokho afuna ukuzwa njengamanje amen bangcwele ilokho ngicela inhla isifelandela yize ngeke ngisahlabela angifuni ukukhuluma kakhulu ayiphuma ivesi inhla isuthi iqale kusheshe nje bangcwele uNdonga uyobe seqhubeka nomsebenzi amen kusheshe nje Inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu amen oguqileyo abantwana basezulwini umfana wasemangadini endaweni yasesiphambanweni ethempelini indaba enkulu umshumayeli uNxumalo nomkhokheli uMakhumalo kaNxumalo umvangeli Baba uKhumalo ayibonga Nkosi Bantwana basezulwini ngizogijima nami njengokusho kukaSihlalo osiphethe wenabasho ngiyabingelela ihlalo zonke ikhona phambi komkhandlo engcwele wasezulwini amen ngicela nje ukuyaba inkonzo yami kanje indaba izoba yinye ngicela uzomvulela isihlabelelo samakhulu amabili ngikhumbuze ukuthi sisenkonzweni yesabatha amen usevulile ngizobona ube seguqile bese eyakhuluma khuluma mntaka kaNkulunkulu lithi ilizwi likaSimakade kunina nonke bantu bakhe lithi lelizwi lingawusebenzi umsebenzi ngesabatha nina abantu bakhe lithi lelizwi lalelani izwi lakhe leli bantu bonke gcinani isabatha amaNazaretha onyazi nina abantu bakhe lithi lelizwi odumaza isabatha makafe nokufa Nkosi kubusise mntaka kaNkulunkulu ngoba siyagijima ngicela
incwadi Exodus 23 verse 20. Le ndaba amaNazaretha engizoyikhuluma ngikhumbuza labantwana laba abasazosuka kade bekhuluma lapha ekseni abanye bethi kade bebhala ugrade 12. Amen. Bakhona nabanye ngapha kwenhlalisuthi kade bebhala ugrade 12 ngonyaka ozayo abazobe sebeya ezikoleni zamazinga aphakeme. Useyitholile baba, useyitholile asukume nje nasiqhubeke. Ngoba ngenzela ukuthi 3 minutes lo ngubambe ngempela ngingawugage. To the grade 20. Amen baba. Beka ngiyakuthuma ingilosi Bheka ngiyakuthuma ingilosi ihambe phambi kwakho. ukuba igcine endleleni Ithi le ncwadi izokugcina endleleni lengilosi. ikuyise endaweni engiyilungiselele Lapho endaweni unyazo lulungiselele khona amakhosazana nenhlalisuthi yaleli bandla. Njengoba siyalwa ngazo zonke izinsuku ukuthi maziziphathe kahle phambi konyazi. ibheke ulalele Ithi izwi le ncwadi bheka lengilosi ulalele izlayo. ungayicunuli Ithi le ncwadi ungayicunuli lengilosi. ukuba ayikuthethelela ukona Ithi lengilosi ayithetheleli nangalilodwa ilanga masonile ngoba vele kuthona saza kanantethelelo. ukuba igama lami likuyo Igama lonyazi likulengilosi. uma ulalela izwi layo impela Ithi mawulalela izwi impela. ukwenza konke engikushoyo Ilelizwi. konke khona ngiyakuba isitho kwaba Ithi isitho ke zami lencwadi noma ngaqhamuka siphi isitha noma iliphi idimoni kodwa ushembe uzoba isitha phambi kwezitha zakho. ngibahluphe Abakuhluphayo. ukuba ingilosi yami iyakuhamba phambi kwakho Sibusise enhlasuthi. Sengimile ngokufunda kungcwele. Sengisendabeni ke manje ke izothi nje qaphu qaphu. Kuthiwa ngelinye amalanga kunenye inkosazana eyayisuka kubo umuzi ongekho kahle. Nje amandla bengenawo kahle. Le nkosazana lena iyahamba iyofunda emazingeni aphakeme e-university. Umama wayo uthi ke le nkosazana lena mina ke ngicela ukukunikeza lokhu ngoba anginayo imali ezigidigidi zokunikeza yona. Thatha nawo umphako uthowenzele isikwa sombila. Amen. Ningamdonsi ngomNazaretha bangcwele ngithe nje indaba yami izobafishane kakhulu. Iyathuma ke le nkosazana lena ke mayifika edolobheni igibela nezinye ingane ukubona kubo okumiwe kahle. Bathengile ke ukudla baphathisiwe, bathenge ukudla okumnandi nokubizayo baphethiswe nemali eningi. Mangabe isihambisi sisendleleni phakathi nendlela seyiyakhipha izingane okudliwayo amangqamnqe lengane lengenxa iphathisa isikwa sombila ayisikhiphi sona mabebona ukuthi ayikhiphi lutho sebethi awuhlephula nawe lapha udla ngoba sibona nakho ngathi awudli lutho. Iyayinyeza lengane lena ithi hayi ngiright khululekani dlanini kanti icabanga lesikwa sombila esilapha esiphethe kuShekasi. Behambe endleleni uthi makuphakathi nendlela mawucabanga usuka lapho eThekwini mhlasimbe othukela bisithi qala lengane ibisiyasikhipa ngewindi lesikwa sombila ngoba iyayibona ukuthi iyaphoxeka zonke lezi ngane zikhipha izinto ezimnandi lapha. Isikhiphe ngewindi ihambe mayifika lapha elungiselela khona indawo yokuhlala ifike ihlale ekseni sebeyavuka sebethi bayobhalisa isifonele ekhaya siyakhumbula uthonje makuregister ngemali isifaka ucingo liphindisele emuva ekhaya mama lapha abantu baphethe 3000 no 2000 bayoregister manje mina imali angikwazanga ukuyiphatha mama ngizokwenza njani ngiyagijima bangcwele. Uthi kumama hayi mntanami khululeka leso siko ngikuphathisa sona sisike nje phakathi kunemali engiloko ngayibeka kusukela umncane ngenzela khona ukuthi mawusuqeda isikole leyo mali ngiyazi ukuthi uzofunda ngayo kuze kuphele lo nyaka bungeke ngeke uzuhlupheke nokudla uzokuthenga nesikole uzosikhokhela nempahla zokugqoka uzozithenga sika nje isiko phakathi uzokhipha leyo mali njengoba nginikeze isiko sinemali phakathi. Niyazi ke nanibangcwele isiko sasasisela othukela bantwana bethu siyacela ngoba nihamba umuntu abheke kubo ukuthi uphuma ekhaya linjani ungazinyeze hamba uyilokho ekhona uzofika lapho ufunda khona uyilokho ekhona uzobuya ekhaya bethu umntana bamthumileyo inkosi buseni kuzwile. Amen. elama kwala ayakwesaba
Ayikhethe inkosi enkulu uNyazi lezulu ame okuqileyo xana kaMsibi ngapha empangeni noma entambanana emdedele ame zohlala endabeni zikhonzi zezulu yasukuma insizwa yakwaZungu ethempeleni ikhuluma ngeinsizwa engakholwa izinsizwa ezasemlazi khuluma ngeinsizwa zasemlazi laphana eTehisi uthi zahlangana lezi insizwa zathi ngoba kuzoba uJulayi ake sihambe uSembe uyayikhipha intombi ngoJulayi eyikhiphe lezi intombi beyibuke amaNazaretha ebuke lezi intombi ngoJulayi njengoba sazi ke baNazaretha ukuthi Sembe yakwenza lokho zahlangana lezi insizwa zahamba ngoJulayi zayobuka lezi intombi zisina kodwa zathi zisesangweni zingakafiki noma zingakangeni phakathi zaqondana nokuthi kuphuma imgidi uma iqondana nokuthi kuphuma imgidi lezi insizwa yayisikhumbula ibona injobo ifaka amadlokolo ifaka ishaya igubhu namacilongo iyahla kwakusezigcawu endala bayazi ke abazazi izigcawu endala lapha ebuhleni babona lezi insizwa zasezulwini zehlala amadlokolo ifaka amadlokolo yayisikhumbula lezi ukuthi hawu labo bantu ngake ngababonaphi khona labo bantu khona lapha engaka babona khona yayisikhumbula ukuthi kwakusemlazi abadala bayazi ngalezi ikhathi zepolitiki kwakusenama section ukuthi emlazi isection ethile lesection ethile inhlangano ethize lesection ethile inhlangano ethize uma beke bakuthola wena walenhlangano uhamba ngapha bayabulala uthelela insizwa kunjalo baba ithi bahlangana nomuntu owaye 23 ephethe ihawu uma lo muntu oya 23 basebebuza ukuthi wendoda uyaphi ihawu ke lasymbolize inhlangano ethize ngaleso sikhathi basebebuza ukuthi wendoda uyaphi uthe kusenjalo befuna ukwenzakalisa lensizwa kwase kuqhamuka lezi insizwa zesizulwini zifaka amadlokolo ihambe shaye igubhu namacilongo zizovikela lensizwa wasuphela kanjalo umhlangano sebefuna ukubulala lensizwa yesisinda kanjalo lensizwa amen mhla ka7 la ebuhleni uNyazi lusuka mangaphosisa eMpumalanga luze ebuhleni ngangilapha ke ngiqashe khona ngiqashile ngapha eThekwini maNazaretha uma sisuka siyebuhleni sifica uthulekile nje izulu lali lamafu lingani into engayinothisa kakhulu ngenkathi uSembe eza phambi kwethu ephuma ngaphakathi lelisithombe engqondweni yakho ngoba lento kuzochazela wena ngifuna uyibuke ngengqondo waphuma ngenhla ngaseMagethemane waphuma ngenhla wesakithi ezeSangweni elikhulu uma ephuma izulu lalingani ungizwe kahle lalingani kodwa lalibophe amafu ephuma ngenhla uma ephuma ngenhla ezakithi lashintsha ngaleso sikhathi izulu lashaya amathonsi abanzi laselina sabamanzi amen uma ufika kithi engakubamba uthi kusekhaya la akekho ongakhipha ekhaya uthi abantu bayahlupha ngoba uma sebefundile bafuna ukuthi beze la kanti lento ayifundele wayesesuka umfakatliziyo wangena ngaphakathi sasesinikela wayesebela ngaphakathi lavala isango laseliphela izulu kwasegcwalisela ngenhliziyweni zethu cha sathi uNkulunkulu maNazaretha asibambe ithi zakaZungu ngelinye ilanga ithi noma ngabe kuyashisa uma sibambe ngezandla uma sibona izandla ukuthi seziyashisa sibambe ngomlomo uma sibona ukuthi umlomo uswahlulela sibambe ngisho nangeenyawo Nkosi basinikizile
inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. MaNazaretha ayingcwele, ngingumfana wamanqele ethempelini laseFundlela lapha emaye. Amen. Bantwana abahle basezulwini, lensizwa ethetha indaba yonyazi imthithe emanonini MaNazaretha ayingcwele. Ngoba abantu bafowethu nani badadewethu bekufanele ngaleli sabatha sihlangene ezweni lakithi kwaNongoma sisho ngazwi linye sithi uShembe uNkulunkulu unyazi lwezulu uNkulunkulu. Ngoba abantwana abahle basezulwini ziningi izinto ezenzekayo ezilwa nalo nkulunkulu okhonzwa yithina. Lo nkulunkulu okhonzwa yithina MaNazaretha akabanga uNkulunkulu izolo, waba uNkulunkulu engakafiki lapha emhlabeni, waba uNkulunkulu noma esefikile emhlabeni. Ngelinye ilanga MaNazaretha kuthiwa wayesesikoleni lapho ayefunda khona, kuthiwa wayefunda ibanga lesihlanu. Uzocabanga ukuthi umuntu wayefunda ibanga lesihlanu wayengakanani. Kuthiwa MaNazaretha amahle waselihloma izulu, lathi uma lihloma leli izulu lase lishaya ingane ezimbili ezabafana, kwabizana othisha, kwabizana abafundi basebengunga. Yayisifika elendoda enhle yasezulwini, yathi mayifika ifica ingane elele phansi seyithule MaNazaretha. Kuthiwa isithi buyisana ibhakede, kuthiwa kwase kubuya ibhakede, yayisithi faka namanzi, kuthiwa kwase kufaka amanzi. Kuthiwa MaNazaretha ayizange ufake umunwe, kuthiwa yafaka isandla sonke, yathi mayisifakile isandla yayisiyafumbatha phakathi, ithe mayisifumbethe yayisikhipha isandla, amanzi aqosa ephuma esandleni yawacolisela emakhaleni alabantwana abasebehambile basebeyavuka. Bathi uma bevuka labantwana kuthiwa yayisivula isandla yayisibheka phezulu yathi sekwenele. uNkulunkulu okhonzwa yithina MaNazaretha manje. Asikhonza uNkulunkulu ongaziwayo ezulwini, sikhonza uNkulunkulu owaziwayo. Ingane lapho eMolmoti kwathi wemuka ingane yemikwa nomfula MaNazaretha yayisiyamemeza yathi Shembe, yathi Shembe, yathi ngiyengiswe ethi MaNazaretha uNkulunkulu uyabasindisa abantu, yathi nami ngisindise. Kuthiwa yakhala ingane imemeze iShembe, yathi mayimemeza kwase kumemeza izwi phezulu lathi cacisa mntanami, lathi cacisa ukuthi ushoye namuphi uShembe, ngoba uShembe selobe namhlanje. Cacisa ukuthi usho muphi yena uShembe, ngoba uShembe waziwayo ezulwini unyazi lwezulu. Thani wena Shembe nyazi lwezulu ngisindise. Uyabona MaNazaretha, na uzothandaza umthandazo wakho ungalifaka unyazi, basobha umthandazo ungeduki, basobha umthandazo ungayi lapha okungafanele khona uba uye khona. Ngoba MaNazaretha amahle kwathi ngomhla ka3 kwase kufika ikhodete emhlabeni, kwafika ukuthi nyazi lwezulu. Uma uzothi uma uthandaza abezulishiya ngaphandle leligama, hawu maye bataka baba. Bantwana abahle abasezulwini, anake ngande kakhulu, kodwa kukhona ingoma engiyithandayo bafowethu nani bodadewethu lapho ehlabeleni ngaShembe ethi wenhliziyo yami dela ungazusho esogweni. Ithi wawusini uyibethele ngakafiki uJava usefikile. Uyabona MaNazaretha amahle, kubalulekile ukuthi uma umNazaretha udele. Dela nsizwa ka23 ukuthi wezizitho engafani bazenziwe umuntu okholwayo, ngoba inhliziyo yakhe izakusho esogweni. Ithi indaba MaNazaretha isithi esikhulu kumuntu nomuntu inhliziyo yakhe. Ithi indaba abantwana basezulwini, abantu abakuzondayo nabakukhuluma kabi nabakuthakathayo abanamsebenzi walutho, ngoba ngeke bakwazi ukunqanda umphefumulo wakho ukuba ungangeni ezulwini kaShembe, kodwa inhliziyo yakho iyona yodwa enamandla okukuvimba ukuthi ungangeni ezulwini. Nkosi busisele kuzwini.
uguquqile phakathi kwamaNazaretha uSambulo wakagumede isibongo ngapha eNgwelezane eWombe Temple. Amen. Kuthiwa ngenye inkathi emzini wasebuhleni bamaNazaretha inyanga ezulu kwakwakhiwa umuzi. Yasuka inkosi yamaNazaretha seyibiza umshumayeli thizeni ithi mshumayeli hamba uyongibizela umvangeli thizeni edokodweni engeke ngimusho ngoba kuthiwa ngaleso sikhathi leso wayekade enza isono lapha ekhona. Kuthiwa mayihamba umshumayeli emfica umvangeli edokodweni lapha ekhona kuthiwa bamfica ifoshoza isinkwa ngenyanga yokulinda. Wathi mayifika umshumayeli wathi mvangeli ubaba uyakubiza wathi umvangeli hamba usho ukuthi ngiyeza. Alubike lelo daba lolu imthumele futhi inkosi yamaNazaretha ngithi mshumayeli hamba uyombiza umvangeli mayifika ethi umvangeli hamba usho ukuthi ubaba ngiyeza. Wathi wayisuka umvangeli wasuka waphuma edokodweni lakhe wangena ehlathini yasuka inkosi yamaNazaretha yathi ukuthula kancane yaqala kabili kathathu yaphoseka phansi ehlathini emfica umvangeli esesula umlomo kade edlisono. Inkosi yamaNazaretha mayifika kuye ethi hawu mvangeli ungaba ukuza kimi ngoba nakho usesonweni wazini wena ngesono. Athi maNazaretha ungabonqaba ukuza kushembe ngenxa ukuthi wena unesono. Uma unqaba uza kushembe ngoba nakho wena ubona ukuthi unesono uzoya kubani. Ziningi insizwa ngabe ngiyaqhubeka Nkosi busisengizweni. Amen.